जजलपा जी शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हलिमी गुलिन स थया चंगु दु व छु छु ज्याखया नीति थया चंगु जुई दे व जनता या नीति थया चंगु स या त सिकपिन गुदथि वेगु छगु कुतख हलिमी थया चंगु स हलिमी थया चंगु स या थौया गुबो स कलाकारिता या मार्फत दे या समस्या या त नेवया नाटक दबु प्याख व म्युजिक भिडियो पाखे कला या मार्फत सन्देश बियाचोम छम हने बहम कलाकार या स वेगुजुई वेक जुयादी अर्नेश्वरी शिल्पकार छास वेक यतना थौया गुथुगु बोस लसकुसया जजलपा थौकनी छयाना चना दियाछि थौकनी छेजाय जो थौ लजगाए जनता त दियाछि हजुर लजगा धाइबले सुइगु ज्याजुल लजगा धाइबले जो सिलाइ पसद हो हजुर वे ज्याकेट ताकि ऊ ज्या या हेछि स कलाकारिता न या नाचना दिगु जुल कलाकार पाखे छिगु निवाखेले मसिका दोगुजुल ऊ मसिका देक्यो नीति गुछिस ज्याख याना दिल उकिङ हव छिगु बाल्यकाल चाहिँ गथेख ओ कलाकारिता क्षेत्र प्रवेश जुगु ओ होता गु कथा चुला त उसका कना दिसले जी कलाकारिता प्रवेश जो चाहबले जी एसएलसी बियु टाइमे हजुर एसएलसी बि रंगा सोला पेलाला जी रिजल्ट पिया चनि हजुर ख उले आज फेयाले हगा सुनचनाबले उले अना जी पाले दाइ समस्या छसंका चनि इले जी अझै चाहिँ नापानी मे हाले नै इन्ट्रेस्ट दछ हजुर हजुर अले जिउ छे छौरियल सल ज्या छ प्रोग्राम यो लागि अले अछनन छपति मगाले छनम फुर्सद दो अछनम बति काले हगास्ताया जि चाहिँ नापा मन चाहिँ ठाउने मेहाला ठाउने मेहाला ठाउना दियो जुल अले 46 साल पाखे एसएलसी बिरु जुल 46 साले अले उहिले मन चाहिँ ठाउना मेहाला अले उके लिपा अले जिता महसिला लाग्छ निमेसा छ नाटक न भिडियो खाला नगा अफर वाला हजुर अले अफर वाला ऐसा न जी उहिले नाटक मिटिपि थेम प्याखौ नि पिन दालिकिन भतिजा मेवे दृष्टि सोयु ला अले छे जपिङगे जना सोयुले थाय डाइपिङ ख डाइपिङ आफौ भन्छ छौ पाइ मको ओनेसा होले छौ इच्छा दुसारा तावली अले जिन नाटक न अमित हजुर 46 साल पाखे एसएलसी बियाउ धाइ दिल ओ एसएलसी बी ताकैपट्टि वो होता गन चुला त अगथे कि उगुइले मिसा मसते त आखा बंकी मजु तका धाइ हुन जुल छि खोपे जन्म जु मजुल अन्यपट्टि छिगु सामाजिक परिवेश गे ख मचबले आखा बंकी बिलकी मबिल छि त छि म्या मच जुल निसा उगो छकन कना दिसले खासला जिता आखा बंकेउ छे जपनि उजाय मरुबा मला अजन मरु वातावरण न मरु अन पासपि जल खलपि पासपि जिन पासपि अन टोयलेट हामल लासा टोयलेट मके जे जल खल लेखे मले जे छन जको बनाउ जिम पासपि चाहिँ मगौले टोयलेट नापन छन्ति जिन गेजा बनाउ रासा जिवे जिद्दी याना छ हजुर अले ततापि निमदु ततापि त मगौको जुल अले उके क्वे दाइ छ मजुल उके क्वे जी जुल हजुर अले दाइ त चाहिँ स्कुल छल अले दाइ छ जुसिन जिन भन्यो लगा जिए जिद्दी याना स्कुल वनौका हजुर स्कुल वना न अले पढनाइ यान मब्यो छ पनि मा छ ततापि मगन छ छ भनि मानले दाइ थे एसा दाइ र बंगुसिन जिन भन्योका ततापि मगन छगा दक्षिला जी अथे पढनामया छे अथे बौना मखला नापाला क्लास रूम मको खलजे थे पर्दा तया मखला हजुर बंग्यु जुल अन दक्षिताका जीवन्यो चने फेटि बन्यो ल्यावे हजुर ए अन दक्षि बितेयाना नि का ठिट जीमक त बंगे माले जुलरका अले तिनी पढना याना हजुर अले बाउ क्लास से पढना याना 6 क्लास जुल 6 क्लास नेउ क्लास तक अनि बाल सेवक निमाबी हजुर अन नेउ क्लास पास याना अले हान
का नेव क्लास पास जुल आछम बने मालका आछम त माको गाए गाप्ने हिसाब किताब से वाला गाए गाने मिसा मस्ते छ मला हजुर यको बने मा मला आ नेव क्लास ला पास जी रंग किने जी एसएलसी जी छौ पास आना टटेका गाना जी जितियाना अले अन जी सरस्वती विद्यागृह स्कुले पढ्ना जो हजुर अले अन जो क्लास पास आना एसएलसी पास जुल हजुर एसएलसी पास जुल अले अनले पा का एसएलसी पास जुल आछम बने माल गाए गाप्ने दगा ताला मला हजुर एसाना एसएलसी ल पास या हुन्छ नि कलेज छ छा म बनेले हजुर मखला खा आ कलेज बन्यो भति चाहिँ छ आर्थिक चाहिँ समस्या दो बा मरु बा 6 क्लास है मरु जुल अले कमाइ भी मरु जा अब बने माला जिम बंकेन फै मख सन्त संज्ञाना बनेले कलेज माइ तले मा तना के मा जिए बने जिए कमाना बने संज्ञाना बनेले लगाले ततै र ब छ हजुर जिम तरीमा तता चाहिँ सिलाइ है अले सिलाइ है का छम बन्यो सा जि आते भा तया बिका छन त पढनायाना बिका आ पढनाया हुनकाला हान महिना फिस पुले माल मुखला ज्ञाना याले छन त जिम बाली बि जिल्नसी अले ओके देवा खन जिम बनेका नगाता अले उब्ले नि सेको कालनसी आ दिदिन चाना बि सुयाल ग हेर्छु अले याना ओके देवा खन जिम कलेज बनो हजुर म्यामस्ते त बंकी मडुगु इले भर्नाना याना मबिगु इले थगु हे जिद्दी एना तेचिसा खबना धैरिला अजल खलै पि पासा पि छे ट्वाले मिता चंगु दे छे जे याना चंगु इले दाजु बोन ध्याव छिता चाहिँ आँखा बोनीमा धका वो विचार गु कथा होलाले जिता चाहिँ नापानी बने इच्छा दु हजुर 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 इच्छा दु पास पि मिटा सन जन स्कुल आले नापा स्कुले हान जे वछु दुरुटंगिउ हलवा न क्यु न समय दुनिला हजुर हजुर आ उब्लेले पास पि नापन दा थे बन्यो न मा जिला बने मखरा जिला वने त सा बन्यो ने नन्दै वन नन्दै हजुर हजुर अले ए यासा छा मने र अहिले पास पि चाहिँ बिनि वनी उखेन जायो जिना याना या त तर जिम बन्यो चाहिँ जो इच्छा दिने हजुर दकै नापा दुन्दाजबी नापा बोवना बले छु बोना दिया छु बंका दिला सरपिन्छ लुमाला लुमा ओए आ क खएका हजुर क खले सर अनि याने चनि आले तता सँग क खर्या बंकी व याद का हजुर आले ओए अथे बंकी फले अब कापी कलम दैन मरोला सिलट धाइनी सिलट चको सिलट जना एना जिन निरा चाहिँ सिलट जना बनाका हजुर केनली पाटनी कापी कलम जना बना हजुर कक्षा दाजुपिना पाउन भले छिछा मजाको मिसा मचा खाउ भले सर पिन्छ म्याम पिन्छ चाहिँ छु धया दिला अजु जला खला पाखन चाहिँ छमा जुल अन स्कुल बनाबले मेपि न दु मेपि मिसा मस्त दु मेपि मिसा मस्त एसानो मिजन मस्त टुला नै मिसा मस्त यको कम का अजु क्लास नेगो टागी में तक बनाबले उली बनाबलेला जम्मा गुली नि चामला गुली दु मला क्लास हजुर जम्मा गुमा जग मिस्ता मेपिन दक मिजन अफोइना मिजता हे जुल अले उगु इले आखा जग बन्यो जुल कि वा स्कुले न थिथि ज्याख अयो जुकी मजु गुछि स धया दिल एसएलसी बी धुंका हे जक जी डब्ली पलातयु ख धका गु धया दिल नि विद्यार्थी जीवने छु जु दुकी मरु बुतिका दि दुकी मदु जोला नापा छुना मरु व नैतिक शिक्षा रका आले जे पाक शिक्षा अयो बंक्यो अयो जग प्र्याक्टिस दु व कला सम्बन्धीला छुए म हजुर स्कुले छुना मरु अन नेगु क्लास त मला हजुर अले ओके लिपा अन नेगु क्लास चाउ क्लास ओके सरस्वती विद्यागृह बनाबले जिम त इंग्लिश बंकीमा दिएस तुलारा सर हजुर उबेका चाहिँ एकदम विद्यार्थी त मायाना याना दि यही प्रकार दिगा अले गुड फ्राइडे रका शुक्रबार छन चाहिँ बंकी मको छ अले जे रमाइलो उब्ले वो सोच दो गुड फ्राइडे अले वो ए याना विद्यार्थी त चाहिँ मनोरञ्जन दियाजी गोब्ले अले जी स्कुले बोर्डे चोका जिल्ला मखा न्याका जिल्ला जोक्स तयान जिल्ला एना चाहिँ वो दिए सरन चाहिँ एना दियो आटकन लुमाले वो दक्कसा फेभरेट सर का
हजुर दुवा सर चाहिँ अहिले छिसा चाहिँ हामीले मियाला दियो मको गुब्ले मिया हाल्यो गुब्ले गए हो जे होस् जोक्स कविता अथेटा हो अबले ध्यागु मन द छिता न हजुर लिपा टले छगु प्याखयु लागि रिहर्सल जुया चंगु इले छिता मे हाको नीति होता चुला त छुमे हाला दिया अले सुना चाहिँ छिता अवसर बिया दिएको खले तोले चमे दाइ खले छिउए छे रिहर्सल या जुल मला तोले चमे दाइ नित्य नाच श्रेष्ठ दाइ वेका चाहिँ छि दाइ थए दाइ ठेका का छ ग्यामा नानु जी छन्द गालियाका जे साथ दुय दुनी आपिने म्या मस्तेटाला उखेन ठुके पास पिन्था उली छै मको मगला प्रोग्रामे वनिले रियल सलिया वनि माला उखे ठुके वनि माला जिदा दुनी छन्छ पिए क्या रे ले वेका ना प एक सम बनाएंगे ले छेन दाइ किन छै जुलनि दाइ हजुर जुलि अले एना चाहिँ मे हाले रुका अले लिपा न झि ठो दोबान समूह छुसु उबले चाहिँ समयको ढुका छि ठो अर्निको स्वभाव भने हजुर नाटक त ज्यान जुन छ नि उबले हाले छौ अफर हो नाटक मिटेर अफर गल अले हामी हासान जी नाटकला मिटे अथिन मजु छेन छया न है मको रा ले दाइन काजिन दाइ बिका मा पिन्दा दाइ बिला का छय जिम्मा कया यंकेसा बनाएंकिले हजुर मुखा जिम्मा काइ बि मर्तलेला गन छैरका मुला हजुर वइले ले ए आना चाहिँ छौ कुमारी डाउपति नाटक मिटा मुला अले दशैं बोकेको खसी डाउ हजुर अले ठो कर्तव्य र अपराध डाउ हजुर यो नाटक मिटा चाहिँ अले रामशेखर सरन सोयादिल महसिल मुला अले छौ चाहिँ दशैं बोकेको खसी मिटाबले अले छि आ जिम्मा श्रीमान श्याम सुन्दर शिल्पकार अबले नाप्लाउ ख अबले चाहिँ उयो सोइ दिउ खनि जे चाहिँ उयो त ममस्यु हजुर अले लिपा थछि नेवा खालकासा जी चाहिँ पलिस्था खालकासा जी इ भया हजुर अले उबले उयो गर्न चाहिँ अफरिया चाउका अले उयो गइतला ममस्यु अथेन छयाइ मको उबले छि उबले मिरो यको बाला एजा जी छ जो नाटक छौन खेला छौन मिटा बिलाका तावै रका चाला मुला नाटक हजुर हजुर आ न अले छेन उजम बिला मबिला जिता ठन नाटक मिटा बिला जिम दाइन थे या नाजको मुला जिता छया हो छया हो छैला मछैला न्याने मानिका हरका त अले वे गन न छेन दाइ पिंगे मुला बाङका सल्लायना जिमसा ते बामला छुन गतिविधि जी मको धन्ना कै दिमा जिमि छि नेपाल भाषा यो लागि छि थया त नरदा अले जिम्मा कै दिल हजुर एजा अले पलिस्था खालका सन बटिकाया अले ओके बेस्ट एक्ट्रेस यो शिरपाना लाटा हजुर अले नापायो शिरपाना वे खाला तमुज्या पाखेला त तमुज्या मको पलिस्था खालका सा पाके हजुर अले वल लाना अले ओके त निरन्तरता बिहान तमु जान भन्ने जुल मुला हजुर ए आना चाहिँ दबु चाख्ने जी पलातै हजुर दक्लिन नापा कर्तव्य व अधिकार ना अपराध जुल नापा दशैं बोकेको खसी वो भुमरी धाउ चाहिँ नेपाली भाइ जुल छिसा नेपाली भाषा दबु प्याख कलाकारिता न्याका दिल अले निरन्तरता चाहिँ नेपाल भाषा न्याका दिल नेपाली ख दबु प्याख मिताबले व नेपाल भाषा दबु प्याख मिताबले यो अन्तर छु ताका दिया छुपा त पाला उली मपा तर एसान थौ भाषा नव्याबले थौ दुने नुगले निसिन थौ भाव पंगे फैयो जुल हजुर हजुर अले उले सन्तुष्टि नन्द यो जुल नेपाली भाषा जिले भतिजा झिटा थाकुका छारासा नापानी लाना म बानी जुल आज नापाला स्कुले सा मखला नेपाली प्याला जुल भतिजा शुद्ध आ उबले सय आ भतिजा अशुद्धका जो नेपाली भाषा छारासा छेन हामीले नेवा भ्याज अले आज वेकना पनि ब्याज जुसा निसे नेपाली खला उली छे वातावरण मरु नेवा खय ल्यामा तयु छौ वेकअप न्यू परिवारयो अथिन जुली अले गुली मला त उली अशुद्ध ज्या भने उला खनी हजुर हजुर ए जोका खासला नापाला शुद्ध ख हजुर आ भटी अले लानाम त वलि कि अथिन जुइ रे हिसाब अले
एना चाहिँ छराई जियाचङ जुल हजुर छित स्यामसर नाटक लागि लियो गुजुल मकला छौता बिहादी गुजुल वेकै छिगु जीवन या नायक चाहिँ गु कथा जुलले पछकल्लो मंका दिसल केनन छौ कहानी दुटा हजुर छौ पलिस्ता खेल कासाए आन निको गु पलिस्ता खेल कासा जुबले उकेनन जित बेस्ट एक्ट्रेसिव पुरस्कार लाउजुल पहिला चाहिँ सिले बिउजुल हजुर अहिले दोस्रो पटके चाहिँ टेवा बिउछु कृषि विकास बैंक चेक बिउबा निडताका पुरस्कार लाउका हजुर उगुइले उगुइले अहिले वका उनाबले चाहिँ आज अन्य कृषि विकास बैंक यो चेक हो जुल अहिले वेका नापाए वनु का हजुर चेक क्या त चेक साथे हजुर अहिले वनु जुल अहिले उब्ले छौ घटना जो छम उब्ले चाहिँ हाकुमै जाछु व ख्याला यो जो क्यारेक्टर हजुर अहिले वो ख्याला चाहिँ सो मजला छम हजुर अहिले वो ख्याला सो मेसे हाकुमै जा का ह्याकला छित हजुर अहिले ह्याका अनुभूति चाहिँ डिस्कस दिया अहिले एज ह्याका जित खेले जित मिटे मयो थे ह्याक्यो अहिले छिट भति चाहिँ ह्याकलो किला मुला अप्ठ्यारो दिने एथे बदनाम जिरगा जि चाहिँ थे मिटे मयो रगा त जिम्मासँग ह्याकी अथी रगाए म छौ थे जो आलि पानी से मिटे मक्ता जिरगा चाहियो म हजुर एथैले अहिले बेका नन चाहिँ आ झिन नपाए ब्याय आशा चाहिँ ठुकेटा निरन्तरता बिदै हजुर हजुर निरन्तरता न बिदै टटेन मालिमको अन्डका अहिले प्रस्ताव तै दिउ जुल हजुर एनापा वेका नापा मिटेटा वनाबले चाहिँ झि थयो चाहिँ सम्बन्ध अयो सोचिया मजुने झि तके हिसाबन स्वयं मार्गा तयो जुल हजुर अहिले वो छौ घटना ख याना वेका जित प्रस्ताव तै दिउ जुल हजुर अहिले प्रस्ताव तै दिया अहिले छेन याना अहिले लिपा चाहिँ बिहा जुल हजुर छिटो छे फो जाउ जुल वेका अबले चाहिँ छिगु नुगले वेका प्रति छु अयो भावना दुखी मधुले अयो छु न मरु जिला छौ आ बहु मरु मला छिस अयो मापिनी इज्जत छे मजो छि प्याख्ने मिठो सान अयो बामलाउ ले वने मजो अयो छु छिसन इज्जत वनि जाया मजो ठौ कर्तव्य जग पुराय आउ ख मला ठौ ले वनि आ मेसन ह्याउ खला सन थ चाहिँ बालासा मेसन ह्याउ ढासन छिट छु परे जिमको ठौ आत्मा जग बामलाउ जाया मजो तर बामलाउ जा मयाना न मेसन तासा जिरा छु फरक परे जी मखो भावना जी के उबले दुजुल हजुर मखला एजा जी ज्ञान मया थमङ गल्ती आसा चाहिँ फुजिङ खाना न ग्यामा थमङ गल्ती मया सा किसी खाना न छा ग्या रे जो भावना दुजुली हजुर अले वो हिसाबन जी बनाउजुल अले वे कन अथे जी ठुके निरन्तरता बिदैयु छ इन्ट्रेस्ट न दु जी ठए ले पला छि ठुछेनी जी थे आसा गेजिर गातैला जिम बिचाया ऐसा न आना जी नाप नाटक मिटा ठुके अथिन जुलकी मेपसन छुन धाइला मला हजुर दका जिन प्रस्ताव वेका दता बिचायाका दका तया आले लछिति बिचायाना छे ततापि बिना पिन दाइ पिना पन सल्लायाना आले वेका मापसन मला छे खला जाल आले तर भव्य नक्सा मया छे हजुर जिउ 30 का याना वेका ना एना ब्याज उ कथा ब्याजुल गु नाटक मिटुको कारण नाटक छौ पात्र कारण समस्या ह्यागु गुजिया स्यामसर ना पछि इहिपा जिगु ताला त छि छम समाज युपटी गु घेरा तोरेना आखो बना दि मजुल नाप ख्यालन मिता दिल नर्मल जीवन हना चुनिपि मिसापि सिवे छपला हेजना छिसा ज्याखयाना दि गुजुल उगैले आखो बना कलेज बना नाप प्याख मजिया प्याख मिता दि धुंका समाज छित सोइगु दृष्टिके छु पातकी याइगु व्यवहार चाहिँ छु पागु अनुभव याना दिया कि मदिया उगुइले छिसा आज लिउने खलाइला छिस मतला जे मतलब है मना नाच दैथे छिसन जको पला डंगे मजु खलाइ पिने उ मुटपा छिसन टी फैमो हजुर छिगु ने पनेला वइ नि अयो अज्यागु ख ए छिबे प्याहा मिट पिला खनी दैथे अयो दृष्टि स्वर पिनन हजुर अले जिन छे ज पिन द अथे अले थन थे डालो व ए डालो टाइपले चाहिँ जुगु विश्वास यान जिसनगा जिन चाहिँ विश्वास दिला जिन छु गल्ती या मखो जिन पला डंगे मखो जिन गल्ती मया सा छिपिन छ पीर कइ दिउ
मतलब हजुर मनदेशन टाइप से प्रमाण केने फुसा चाहिँ व जिसा पीर क्या था प्रमाण केने मफपी व अठे सोखन टाइपी बालाउन दाइ बामलाउन दाइ मतलब हजुर के टेंशन कई दी मारगा जी छेज पिंड विश्वास जाने जिता छोका हजुर अले जी न वे हिसाब पलाचिना जोइले जी आदगन थन थेने फोका आ ब्याज जाना जी अले माजु बाज पिंड न छन्द मिटके छन्द आफनो बंगे उले जी ब्याज उले जी डिप्लोमा बना चुनौती निका हजुर अले जी अले वे गनम प्रस्ताव तय जुबले न जी बने न मगानी मतलब कने गंसा जो थे इच्छा दु जो लक्ष्य दु जी ठुली बन्यो इच्छा दु रगा टाइपले छन्द बनम बंगे प्याखन मिटके छे छन्द ना क्या मारका माप्स ए जे माजु बाजने हजुर जे त अथे ताउली न वे गना पण ब्याजु गु छम गुरु हे ध्यामला मला गुरु शिष्य दथि इहि पाजी रंका मे पे न थो क्षेत्रे दुहावे चाहे जि निसा वेक पिन्सा सोइगु दृष्टिकोण चाहिँ छु पात कि म पात वही क्षेत्रे लगे ज्या छ पिन्सा चाहिँ सिक पिन्ता चाहिँ छु ध्याय दिला इहि पाजी रंका इहि पाजी ढुंगा चाहिँ जेटा थ पलिस्ता ख्याल कासा छम जे त सौरभ साटके हजुर वे कन छेठंग जाया अले थ छिकपनी इन्टरभ्यू न क्या माला छिकने बालावे जाया ना दिला मला दगा चाहिँ वे क छेठंग जाया लेटा पंक जाला अले पास पिसन योको लेटा पंक का छारा साची अथवे लक्ष्य तया जिउ नेपाल भाषा छिस ठुकेटा निरन्तरता बीमा दगा वनु जुलनी जी रहर मतलब थाउ अठिङ यानौ मतलब आवे गन अठे ह्याक्यु मय तयु हिसाबे आका ह्याकु सा झिनिमा छम जीवले चाहिँ मेसा ह्याकि मखत मतलब ब्यामस्तले मिस्तेटा ह्याक्यु न ख ले जिना आछि हान उबुले चाहिँ मिस्ते यो कोही कलाकार त्यो कमीका हजुर हामी जनता न मिस्ता ज्या मिटमा अवस्था उबले मखला एजा हान जिम्मेठा बिया छ सा चाहिँ ठुकेटा निरन्तरता बिए खै मखत वे गबिन्दा न कलाकार त यो अभाव जीव जुल हजुर ख अले एजा न वे कनन जिता चाहिँ प्रस्ताव तय दिउथेन अले वो तय दिला आतगन निरन्तरता न बिखन हजुर नकारात्मक सिबे न सकारात्मक दृष्टि यस कया दिला वे कपिन्छ गु नापधया दिल आर्थिक स्थिति कमजोर जुया चाहिँ लसुया हे जी आँखा बने माला धक्का धया दिल कलाकारिता प्रवेश या धुंका दपु प्याख मिता दि धुंका चाहिँ छित पारिश्रमिक व्यवस्था दुखी मरु बिया दिल कि म दिल वा लेता ज्यामी कथा जग समाज सेवा ख या मागु ज्या ख जिउठो समाज नीति देय नीति सामाजिक नाटक मिता गु ख धक्का चाहिँ सितक याना दिया छुदु गुइले वहिलेला देवायु उले आव नापाम पुरस्कार रहे वजी देवाकै रहे वे पुरस्कार तामनका निडोतका हजुर नापा ओके लिपाजिन टम बैंक मिता मतलब वे अन पलिस्ता खेलका से जे बेस्ट एक्ट्रेस लाउ जोलिन जेटा अफर वाला टम बैंक मिटेउले मतलब अन व लेटा चजगे जुलका जिउ भाषा लागि न गाना जे मिटो जुल थाउ भाषा नेपाल भाषा अले ओके लिपा टम बैंक ढुंगा चिचको मनी मजुल व नगर भक्तपुर नगरपालिका सरसफाई सम्बन्धी दिएको जुल ओके न छिसम पारिश्रमिक मकया समाजको लागि छिसम उली या फुए तरौ खौ भाषा दको जनचेतना बिफुए मुला हजुर जिउ वए पारिश्रमिक दाका छिसम मुला अले ओके लिपा चाहिँ हैन चकमनीमा रगा निसुतु होला निसुतु वबले न ओके न यको मन तेता मुला शिक्षा बिलनी हजुर वे जिउ पारिश्रमिक दाका जी उगे चाहिँ मकया लिपा नेपाली मिटाउनेले चाहिँ बिउ मुला बिउ सानो अनयो भटिजा वातावरण जिटा चाहिँ पचे मजु हजुर अनि यो एठे खलाई यो एठे वातावरण चाहिँ पारिवारिक मरु अछि सम म्या मस्त बहु मस्त जुइरंगा अयो वातावरण अयो अठिंके जुलकी मामरो खजी समाज नकारात्मक जे प्या पिलया जुइ ठाकुइरका उके चाहिँ जी अले
छपला लिचलो अफर चाहिँ हो हजुर गु दयादिला छिसा नेपाल भाषा खेले गु पारिवारिक वातावरण दु गु थगु दैथे जी तर नेपाली के अथे खने मरु अथे फिल मजुला तका गु दयादिला नि छ यो शोषण अयोपति थ त लुमदंगु व्यवहार छित जुल अयो चाहिँ मजु तर खलाई तरिका ए दुनी खाइ तरिका ए भटिसा अश्लील अयो यो तरिका खलाई ब्लेला अयो खलानन त वनि ब्लेला व्यवहार न अयो ये ज्याउनी मखला ए ज्या जग बाट आछि छनु बचे जि नेनु बचे जि का मखला ए जि ब्लेला थाकुइ अले हान छि थ उपत्यका पिने न वनि मालियो ओके आछि थन नेपाल भाषा जि ब्लेला थन थन स झि दाजु किजा त के पिए ज्या छनि अले ओके याना पारिवारिक माहौलले ज्या छनि छु हजुर ए जिबले छि अयो खाना लाइन पारिवारिक थेन जि ए ज्या जिता चाहिँ नेपाल भाषा अले छि भाषा न ठकामा छि संस्कृति बच्या मार गान उली जगै छि तातुना ठुके लगे ज्या छन आज ओके याना नेउ टनेउला छि जीविका अठियाला खैए मको हजुर मलाई जिउ अले छवे अलग थवे जिन्जा दौ हेजुला हजुर गुदया दिल छम म्यामचा छम भौमचा जुसान कलाकारिता क्षेत्र न्याजना चंगनु दु धका छिसम हे दि गुदु ओहे कारण खकी छि मिजा पासा नाप सकिपा मितिमाला म्युजिक भिडियो मितिमाला धासा चाहिँ स्यामसर सिबे मेपिना पमिता मदियो कारण ओहे खला मको ओके चाहिँ वेकन जित अच्छा कलाकार जुलकिन कला यो झिसला कला केना समाज यो अठिन जग झिसम वेव खनी रियल ला जिउ मको हजुर तर कलाकार जिउ हुँदा झिसम अयो सोच चाहिँ ते मजु मुला ते मजुरगा मेपि नापन मिटा वेकन न स्वीकृति बिउ तर अफर वेबले अक्सर जीवनी मेस्ताए वइ छु हजुर आवला निर्माता पिनु निर्माता निर्देशक पिनु सोच्न जिफु होला तर वेको बाइक न जी हृदय प्रसाद मिश्र वेको नाप मिठो दु पपुमरो चंगले वेको यो अपोजिट मला अले निस्तुके न अपोजिट मे महेजुला राजेन्द्र श्रेष्ठ जोया दिल राजेन्द्र साक्य वेको नाप मिठो दुल अयो छु न बाराल मरो मेनला ठ विश्वास ख हजुर आज संकलाकारले गुमेना पनि गुमा तर अफर वेको नाप यो खोजी चाहिँ अफर यो ए ख अले हान जीवन निमेष त अफर यो कारण छुराछ सुटिङ वने प्ले निम नापन जिले अफिजुल कलाकार त का या जने माला त या जने माला हजुर ए जिले न वो हिसाब वेकअप स या जुल रासा जिमदन नापौना नापन ल्या वेबले अफिजुल हजुर जिम्युन इच्छा वख हजुर नाप नाप सकिपा म्युजिक भिडियो मिठा सुनेको झले मिम पासा नाप मिति बले चाहिँ असहज महसुस जुकी मजु वा कलाकार खदका चाहिँ सहज रूपमा कया दिया जिताला अथे असहज सुन मजु छाडासा अनछि बाख नापन त जी खनी मखला हजुर त्यो रियल नाप मको छिसम बाखने ओके यो डायलॉग्स त मखला लुमंगा ओके फिलिङ बिउ खनी हजुर ओके दुबेना बिउ ख अले ओके प्यावे शूटिङ से क्यामेरा प्यावे टोन केला जे ठौ रियल लाइफ त हजुर त छुन मपा ओके मपा हजुर निम नाप नाप हे सकिपा मितादी गुथुगु ज्याख नाप नाप याना दिगुदु मला सुरुवाते कलाकारिता पाखे जुगु जुला छिकपेनुगो उगु झोले छेचना चनी बले न ओइ कला प्रस्फुटन जी कि मजी रियल लाइफ है न जुगु घटना दुकी मडु अयोला यको दुवेगा हान भटिसा खाना यान्दी मामन हजुर अले मेमे सन छे अले पिने वनि प्लेन छे जाइगन छिकिन लागले न्याइफसे चनिला आ श्याम नाइला गयो खाए नाचनेमा छेन न्याप्ले नाटक थे ज्या चनि जिरगा ताई तर रियले खनङ खवेका सिका खाना यान्छनेमा तर न्याप्ले जिले चाहिँ जिता चाहिँ न्याइबो जो मजुर हो सोयान हजुर पचे जुगा अथेन पचे ज्यावनी मला हजुर अले मे संसैले चाहिँ न्याप्ले न्याइबिला छिकिनी छेला राई आजिमी चाहिँ गुब्लेन लुआजगल लुआसन छिकिला नाटकै अथेन चुवान गाताई एला आटक स्वीट दादा मुखला ई बाजुए हजुर मचाके न्याना सन गुब्ले गुब्ले धाथे धागु खन नाटक थे कया दिगु दुकी मरु नाटक के खकी ठो ख्या या नाच ख दका चाहिँ अथे जुगु दुकी मरुले अयो चाहिँ मरु आ खायाबले खाइ बेजुलम हजुर रियले चाहिँ अथे अयो छुन मरु गु छिसन हापा मिथा दिगु पति प्याख
टेलिप्याख ध्यामा निसुत्तु तस्कं लोकं भागो निसुत्तु ध्यासादी छिगु क्यारेक्टर न्यानी वइगो हेजुल ओ प्याख मिता दी बोले पति छुलुमङ के भागो यो घटना त कथिना वो नाटक के छिहे क्यारेक्टर दका चुला त वचकन कनादिसले ओके चाहिँ रामशेखर सर यो अब पनि जिउले मजा ब्याचौँ टाइम छु अहिले टाइम अब पनि चाहिँ रामशेखर सर छौ ठचिनी सुटु देख्यो ढाका चाहिँ उयोको पनि पेला न्याला न्यानी से गोसा गया चुना जिउ जुल हजुर अहिले जिउ मजा बि ढुङ्गा तुनि साटै थौ लैका थाछेन लैका छेवै जुल कनेक्ट पनि से सुटिङ हुनु नीला सोला दुबले हजुर नीला पुरा जग्गा जुल सोला क्यामले अयमन नीला डुमा मजा अन सुटिङ स्पट यांका सुटिङ यान जुल व चाहिँ एकदम अविस्मरणीय छेन जुल अहिले ओके न हान जी निर्माता ज्याजिपी दाइपी एकदमै पारिवारिक माहौल जुन छौची पिकनिक परिवार मुना पिकनिक याउना चनोठे फिल जुगा यहाँ वो लच्छी जो छु सुटिङ नि सुटु लच्छी लगातार आज नि सुटिङ अले जी चाहिँ आफीले वना छनि मुखा अले मचाला छखे ज्याजनी अनुभव भौजु पिसा मचाइदा चिकम बुका लिटो नके माल्ला छ्या माला याना छनि जे चाहिँ सुटिङ स्पट सुटिङ स्पट अले ठन ढकङ खपे जगा जुला मुखला अले सांगे न जुडु अले अनौना मचाना जनाउना मचा वेकअप संकैति जे चाहिँ ठुके सुटिङ यान छनि अले छका चाहिँ मचा नक्नी नीलाडुमा मचा मुखला हजुर अले पुना होला छु पुना हो राइनी पुना होला मचाला फौ फलन्डु का आगे छ्याडका वो भोजु पिला आते जे अनचने बिचन चाकया थे पिका होएका छोरा छ हजुर वो चाहिँ जिरा घुब्लेका मजा छुजुसा जी ठौ भाषालाई ठौ कला संस्कृति बचाएरका अचानक जा सो ठौ लाइफे ओखे ठुके मलाका जी चाहिँ जुइलाटा राइटे पटिजा मन चाहिँ खौसे चौका छ हजुर अले ओके लिपा चाहिँ ठिकै जुला मुला वेकअप सन थए मस्त थे लछिला जी स्वे महंगा सुठे नापा 7 बजे प्याउने हो अले जान नि अने भेटे लपटेटे जाने हो नि मसुइमा मया गए दैनी नि अले अथे जाने जाठि सन थ्या चनि आ मचा हेको सन हेगा चनि सुटिङ सयाना चनि सिके नि पुगा उले अले यहाँ मचा जना सुटिङ स्पट वना ज्याखा याना दि भले चाहिँ थे माजु बाजु पिछा छुना ध्यान दिला माजु बाजु पिछा उजा म पिछाला बने खनिया मको अले अटेसा के भटा चाहिँ नापए तो छु अले ओके समय याकेटा के भटाइमा छौ भूमिका दोजुला भूमिका दोजुली अले के भटा न नापандай गबले के भटा काई गबले अथे नापौ परिवार नापौ भने दोजुली चाहिँ त छु आयो चाहिँ अथि म आ नाबा ब्यायाबले सन्द प्याखना मिटके आखना बंगेर गा त हाउ न वो बचन चाहिँ पुराइ अन्दी परिवारमा वेकअप इन्सा वो बच्चा पुरा याना दिला उ इले वेकअप इन्सा गुहाली याना दि गुजियाला थौ थन्ता के थिएन हजुर हजुर ओला जुल सुटिङ या बोले यो गु कथा याना दिया लगायो खजुल वो सीरियल टेलिभिजन प्रसारण जुई ढंका वो सोया मनु पिन्सा सित छुदया दिल ह्याका दिल कि म दिल ओके यो डायलॉग कथा केला यक्वे ढोका गुब्लेन चियाले जको वसा ए वो नि सुटिया पम्पा नि ल का आज क्रस बिया वन ढंगी मखला हान्न ल्याबा ठेको फासो होइछ हजुर अले जेटा चाहिँ गयो खटी चाहिँ और फिल नन जो छ के चाहिँ गर्व नन टाका ए मन ते सम मसिला बाला पथे काउ खनिका थ जे मन त उली मसिकेटा परिचय बिटा गुली याना मखला ठाकुइ नि देवा द साना जिमको बाला जा गुली या त ठाकु नि मखला तर चिचिरी बे मजानी संगा बुरा संगा ए निसदे पम्चारका मसिका मखला जिटा लो मने रोगला आ डायलॉग तर वेकअप इन द वेकअप नि दिमागे सेभ या चौंदु नि वे जिउ सफलता थे ताका वेकअप इन साया का दिगु छु डायलॉग सित लुम कनिमाला दासा सुकमी पिन्ता निंकी माला दासा यो क्वेशन डाइला फकन नै मको कठु वाला छनिताइ ओहो बिछको वन्डे फ्यान जागा बिउने मामा बिउ सिर फसम मगामा फ्यान ट्याक्टरे फ्यान तया चाहिँ बिउने मामा गएको हो चाहिँ एकदमै
हजुर छिस निसुतु दासाति छिगु ना वे ल छि दासाति निसुतु वे हे जुल पर्या बाची थे हे जुया चंगु इले मुक याना सकी पाजके छिस नि नेगुति याना दि धंको गुदु नेपाली नाप नेपाल भाषा यो थि टेली सिरियल न मिता दिगुदु म्युजिक भिडियो न मिता दिगुदु छिगु क्यारेक्टर खना गुलिन सकी पासया दिगुदु ओ सोया मनुतेको जीवने छु यो हिउपा वगु छिसं खना दिगुदु गतिके निसो तुय ध्यामाल झकमनिमय ध्यामाल पपमरु छंगदु तिमिलादु एपि सकी पासया गु सामाजिक परिवेश बाख दुठ्या गुदु उगु सोया चाहिँ मनुते समाजे हिउपावगु छिस अनुभव याना दिए दुकी मडु समाजलाई हिउपाउ यो आथो झकमनिमय क्यारेक्टर जो मुला ओके याना मिजन्टे त आछि घर चाहिँ चने एउटा हिला आछि स टॉयलेट मरेका मर्था ब्याजला छ लगाता है मुला हजुर अब सर सफाई यो खेला वो छिठो खोकना डाठा गनगनला गुल्ली सर सफाई यो अठिए जुनी मुला ओके याना थोनी झकमनिमय याना थोनी सुटो याना न अथवा भूमि मजु मुला भूमि आछि स ठ्याना मोजात किन ठ्याना दुखसी देउ वो सन्देश न यो कष्ट वंदु हजुर हजुर तिमिला जुल तिमला खन जे समस्त त नेपाल भाषा ठाउँमा भाषानेमा थायो न वो योको सन्देश वनी वना चंगदु के प्रभाव के लिचो लाया चंगदु लिचो ला ले जिदन धाइबलेका छिक्सा यानाला यो पे मुला समाज परिवर्तन हेफु खनिका थायो ख नापलाई बले खलाई वे छिउ खुशी दागा छु देवा मरुसान मुला आ नापा नि छिउ जेसन नेपाल भाषा रगा यको अठाना दुने आ तर लिपा देवा आ प्रोड्युसर निर्माता छिउ भाषा ठाका मारगा गुली लगानी यान चौंटो तर आनन्द देवा म बिउ वयु इले न छिटा म बिबले चाहिँ पटिजा छिटा दुखेजो आना पारिश्रमिक मडु पारिश्रमिक दु सान गुली सोचयानु ख गुली अठानु ख मवगा हजुर गु भ्यायु लागि समाज लागि धकाए छिकपिन्स मिथादिगु खन्छ कलाकारिता यो क्षेत्र के पलान्याका दिगु ख उ कथ समाज देश ट्वाल नगर सम्मान याना चौ दुखी मरु पताका दिए दुखी मरु सम्मान या मागु थासे चाहिँ छिकपिन त लुमंका चना दिगु दुखी मरु आ गुठाङ मरु या टामा जिसा आ टामा रासा 46 साल 80 साल तक गुली जीवनमा पानाला छ थाउ भाषा थाउ संस्कृति लागि न जीवन पाना चनानी हजुर तर गुठा दु या माथा समाज मतलब जनता सकुमी मेन चीज परिवर्तन हे मा जनता युला खनी मलाई हजुर अन युवक पनि उ ठिकै परिवर्तन हौ रका तर गु या मा संस्था मखला गु सञ्चाय म याथे खन्नु छ जिउ मतलब अठियो कटरे यान मदि थे ताका चनाका हजुर कलाकार त दिए तिसा धका धया तै तिसा कथ जकै काल तिसा कथ जकै गया छन अवेका पनि जीवन गथे दु ठुली मछिन जीवन प्याट हुँला मखला हजुर आवेका पनि अवस्था गथे दु हजुर अयो चाहिँ मटाको ठेन चंगा गु या मापी नागेरा संस्था टाउला मखला हजुर सरकार टाउला मखला हजुर वेकअप सञ्चाय को जिउ आटकन जिउ लागि छुए याना मदि ठेन टाका जिउ छुगु दृष्टिकोण चाहिँ छुया माथे छ छुया माथे चोने हो मतलब ठुली दुसा चाहिँ ठोइ दिया खया चाहिँ हाथे कलाकार चाहिँ सम्मान जुई तैथे ताका दिया कथे कि जिस रामशेखर लुमंकी मासा न वे कयपति स्थिति पति चाहिँ थाय थाको कय वे क मले आउन नि सा टन वे वे थ छुया न चोना दिल वे क पनि आर्थिक सुजाया न चोना आर्थिक अवस्था गए ख कलाकार त वे क जीवन पाना जिसन फिल्मछि परिवर्तन वे क पनि पाखे हौदु दगा छुए सोच बुझ मरु छ त्यहाँमा रामशेखर सर यो न आर्थिक अवस्थालाई एकै कमजोर खनि वेको अछैउ
मे पनि बिजनेस लगे जुया छे गना गना गपा गपा खाका दना दुगु बिजनेस त कतोता दिला वेकला थौ सन्तान त गना गना ठासे ठासे ठेंकी आ वेगै त थौ लेखन खेत चो जगह जोया थौ समाज नि सुट अयो बालक चैतल उलिमसिम परिवर्तन नहला मखला आ चकमनीमा वेगै चोया दिल वेगै निर्देशन यान दिल भुली प तर थौ छै परिवर्तन चाहिँ मजुलनी मखला आ वो इले वो अयो मतलब सम्मान या माउ ठासे चाहिँ वेगै अठिया त चाहिँ झिस मतलब समाजमा भक्तपुरियो गु सुना छुया माख वो चाहिँ यान मदिलनी सम्मान लगा समाजको कोहाकान सम्मान जिमको हजुर हजुर छै परिवेश परिस्थिति गथे ख वेगै नाफा गुली बिजनेस यान बिजनेस नाफन टोटा मखला उलिमसि यान दिल कोलेसा सुना छुइदे हजुर खाली वो मतलब सकुमी भाजमे संजक मखला वेकअप सन चाहिँ सम्मान यान दस ठुलिमे चाहिँ छिटा ठयाना कलरका वेकअप नि नुगले जगत दुका हजुर वेकअप सनला मने जगत दु वेक उली मने जगत दयाना मजिल छै व्यवहारिक छै ठौ जीवन या त छु भाषाला मन्तनी लेटा छि अथेन जगत ना जगत दत तर ठौ परिवार पटा हजुर अयो पाखेन स्वे मार्गा जिया छुराउस जी चाहिँ बालको खलाम छ मला हजुर सुना सम्बन्धित निकाय न ध्यान बिमाला सम्बन्धित निकाय वेकअप सन चाहिँ कलाकार त्यो जीवन गेजा चंदु वेकअप मन त कि छुजी मखला वेकअप सेना समाज गुली परिवर्तन जुल मखला ओके ए जुनी झिसन वेकअप नि जीवन या त ठासे लागत तैतेमा दगा चाहिँ छु व्यवस्था याना व्यवस्था जुठेन चंगा जिस हजुर आगु छिगुपति थौघे लजगादु सिलाई पसदु गुजुल मला अनु पसले वइ पिन्छ छित धायदि कि मति प्याखने मिटिमा थन वस स्याचन ठो वसै सि मागु मको जी धका छित धायदि कि मति ए धाइ बिला योको दु अले गुमेसा आ थ प्याखने मिटिमा न लसे जिन उठा लसे गवनिहरुका वइ पिनन दु हजुर गुमा ए थयो न जायना चनेउला मखला त्यहाँ मिटान थयो जायना चनेउला घटाए हजुर गुमेसा ओहो स गुलजगा मला समय एकदमै सदुपयोग ज्ञान चन त्यहाँ न मिटा चंदु जान यान चंदु ज्ञान जगा समय मिलाना दिया लगा ताइ पिनन्दु हजुर खटौ सोच्दै डकपस्या मखला अले डकस्ता गुमेस्ता त्यहाँ मिटा थयो या माला टाइपिन्दा चाहिँ त्यहाँ मिट्यो आ म्याट चाहिँ ठ्वा जाना नेउजुल प्याखा मिटा जो म्याट सिरु गान म्याट जुल का एना जवाफ दिछु हजुर अच्छा रासा आ नेडला प्याखा मिटा ने दै मखु मखला वे जाना नेमा प्याखा मिटाला सिरु गान माना चनिउ लागिला प्याखा मिट्यो जुल सिरु गान माना चनिसा हजुर मखला ओके लागिला खरा ए का गयो बाला गाला नगा तैदि वे हिसाबले गुमेस्ता प्याखा मिटा देवा गन्जगा तेउ ताई मखला हजुर मामा ठ्याटे का ठाउँ गने उलिमछि तेउ ठ्याडो बैंक उलिमछि दोरका एना खाएना हजुर निका छ कलाकारिता क्षेत्रै लगे जिया देश विदेश न चाहिला दिल जी नेपाल देश न पिने वनी बोले वेक अप पिछा गथेना चिता व्यवहार याना दि उचकाना कना दिसले आ तामल रासा देश विदेश जी उली चाय महिला छ रासा नाबा अफर गबले जी मस्त चिचिरी जुया हजुर एना टोटा चाहिँ मौना अले छक्का चाहिँ सिक्किम तक वना होइटु हजुर जी ठखाली गुलु गुठी पाखौ अनवना न नाटक केना होइटु अन चाहिँ मान सम्मान यो पेदु हजुर मखला लिपाली पान सटो वनि मखंगा पारिवारिक कारण याना अले चित सोया गुली नुपी कलाकार त बोलंगु जीमा जिन चित सोया है निसुतो बोले चिहे दिने मला कलाकारिता निवा भाषा या कलाकारिता क्षेत्र वेगु इच्छा दुपिन्ता चाहिँ विशेष हैन मिसा पिन्ता चाहिँ छुध्यादी थो क्षेत्र वेट चाहिँ जे नाचे ध्यान होला चिरौ खन तर छारा सार्वजनिक रियुल हजुर एजा झी चाहिँ बांगलाको भस्या जा छारा सा झी कलाकार न बामला छौ जा सान ए ठिपिला ठयो बिनका बामला सन्देश पनि मेन झी सन्देश बिउ क्षेत्र झी था आफै बांगलाका चनेमा पलाब डोंके मजु मखला
थो क्षेत्र वया जिसम प्याखं होला जुसा मे हाला जुसा नाटक ख्याल मिटा जुसा समाज परिवर्तन हेउ समाज बामला या त जिसम बालगा थो बामला नि थो बाला ठेयासा बालाडका सन्देश बिफेका वेमा जि सोहं वसन मुखला रहरं वसन व हिसाबं वेमा बामला हिसाबं मको जि संसार छ थो दकुसा सोयु थो वो प्याखं सोया सेगा गायु जुजुली ए ठुकेला ठेयाउ जिसन ठेया जु मुखला दाउ ए दायु जुजुली बामला सन्देश म बिसे बामला सन्देश बिफेका वेमा रे हजुर नापा वो निसुतु वो थौकने यो प्याखं त तुलना या मला धासा चाहिँ नापा यो चाहिँ तस्कं हे लोकं वागो तर ठौकने चाहिँ उली गुणस्तरता मरु ठेची जाता दिया कि मदिया बाखं सोइबले पात्रता सोइबले गथे ताका दिया वला घुंगु बालाउन दु आ क्वालिटी सोया क्वान्टिटी अफोर्ड हुगा ठौकने हजुर आ जिमसन हे नापा डबु प्याखं निसी वया संघर्ष याना वइ बिसन चाहिँ मखला हजुर एना क्वालिटी याना देगे ए रातो हान जि बाला ढाटनो मको मखला बाला बामनाला दर्शक श्रोता तेसन दाइ खनि मखला ए दाइ ख तर नापा देकिबले छौ प्याखन देके त गुली होमक याना मखला हजुर गुली अठ्याना देकी एना देको पि आनम बालाउदु तर सोखन रहरन जिके देबादु जिन कलाकार जियो जिन थ्याना मिटियो एना सोखन देक लकिन चाहिँ परिजा बाला नि कोठे तर सोइपसना बाला बामना टाइपला खनि जेसन फिदा बाला दा थजिउ प्याखम बाला लारगा टाइपले व जिमागे तै बेले मुला हजुर वला प्याखम क्वालिटी खाए ताइ जुला ए जा छिसम होम क्याना बालाको समाज सुज्या चोंदु गेज्या चोंदु के त बाखन देका प्याखन देक लकिन चाहिँ जे वास्तविक दिमागे न भने ए थ जिठा ठे ज्या चों खखनि गाला थे जुइनी तर काल्पनिक क्याना म्याजिक याना देख लगिला वला एकछिन छेनी के लागि मनोरञ्जन जी तर सदायन लागि जी दुई फाइमको ए आ ठौग्रे न घुङु अयो बामाला घुम क्याना बालक रिसा जना देखो फलाङ बाखै त कया आ घुङु मस्यो बाखम मसिया जनि मजना जनि प्याखं थे वे ओके त प्याखं याना देखि बेले ए थयो न दुखनिला थयो न बाला खनिला अयो न ज्या चौंदुनी हजुर ए देखला रासा बालाई अब अठेन्डु हाउ तरिका मुखला सोक्यो तरिका देखला चाहिँ पटिजा अयो बामला नन चौंदु हजुर ठुलीमा चाहिँ अनुभव दे दुङ्कला सोगु दशक के जी दुङ्कला ने छिसा कलाकारिता याना दिगो छुगु पाखे हे छुगु छे पाखे हे होम प्रोडक्सन दका चाहिँ छु तरंग सकिपा वेटिङु दुकिमरु तयारी याना चना दिगु दुकिमरु छुदु अयो चाहिँ मरु छ्यारासा छिस आर्थिक रूपमा छोट लिचो वइपटि ज्यामको हजुर मखला ए ज्या आठो देबाय दुसा नन बालक रिसर्च याना मखला नाच दाइ देबा फुसान जनता सचेत जुइपटि ए जुसा जग छिसन देख्यो अठिन्जी ओके त छिटा झिके आर्थिक छिसन देख्योला छु अठिमरु तर सुना अठे लगानी यइ पिन दुसा जिसं आयो बालावे देख्यो चाहिँ सोच दु मखला छौन्यु आ जिसं म्युजिक भिडियो आयो त चाहिँ देका चिचिरौ चाहिँ याना चुङु तर हे याउ चाहिँ झिके सोच दु तर थमै याउ चाहिँ सोच मरु अझको सोच मरु गु याउ थमै लगानी याना याउ सोच मरु लगानी सुना याना बिल धासा चाहिँ कथा दु बालक अयो ये प्याखन देख्यो चाहिँ इच्छा दुला झिके हान रामशेखर सरयु बाखन जित बियाटौ दु अब व छौ देखे फुसा जिसन व रामशेखर सरयु न इच्छा पुवनिला वेके कृति हान मगला हजुर थपे जिला तै थेन ताइ चौंदु आ थमै लगानी यार चाहिँ भतिजा मफ्या चौंदु व ज्या ख या फता धासला थम गुरु या त गुरु दक्षिणा थेन जुवनी आ जिसन चिचिरौ म्युजिक भिडियो अयो चाहिँ हान्छु म्युजिक भिडियो छ कचया छंगदु मेगो नुगु सोच अयो छुदो हाकन दबु प्याखयो ओला धासा याना दिकी वा दुने वा जिगुपटि ठो लजगा पाखे जकै वनि खकी छुदो मेगो छिगु आयो अठे छु बालाउ अयो दुसाला आनो आतकन जिया थमसि तलेला बियो रगा छिसन जीवने पानौ जुल
अयो छुम बालाउ डोसा चाहिँ या अफर वसा मतलब जो वटा चुलासा आज त छुम जियाना छुम समाज परिवर्तन है खै अयो रोल डोसा आना या त तयार जिया छ हजुर छिछमा नेपाल भाषा खेले कलाकारिता छेले जो मधुगु स्रष्टा ज्यादी जो मधुमय स्रष्टा ज्यादी अठेसा मिसाओ मिजा धका भिन्नता यागो अनुभव दुकी मडो पाकाचंगो गोला आछि समाज नापान से भगवानी पाले निसे मिसा मिजाला यको पाइ मखला हजुर आछि सुटिङ वने जुसाना मिजा यसया मिसा यको ज्यादा छ जाना सिरेगा छ ज्या थासे लागा आछि ठौ ज्यावना चने माले मखला मिजाले आछि ज्यावने छै उली टेन्सन दै मखनी मखला एजुली मिसा मिजङ हे पति जप्पा न्यागुन जे आ परिवर्तन मिसा मिजङ बराबर दासम बराबर चाहिँ मजु वो चाहिँ अनुभव दु जिगे मखला हजुर आ सुटिङ वने मासा पतिजा छै ज्या काचा काचा सिरेकान जिल्ला पसले ज्या काचा काचा सिरेकान जिल्ला एना टाइम मिलेना वनेमा तर मिजन त प्याउने मासा का जे प्याउने नि जे थाना ज्यादो रगा सुरुक्क प्याउने दु हजुर उके आना ए पा मिसा मिजङ यो जिन्सवेबले हजुर नजर हजुर बाबा लागो अनुभव छिके दु गुजुला मला नुगो मछिनिगो यो छु अनुभव दु कलाकारिता क्षेत्र लगे जिया जिथो ठुके चाहिँ द्वामो साजिउ जिमया साजिउ तैथे अयो छु जु दु गब्ली अयो ठ्याङ्कला मरु हजुर अयो आछा रासा छौ नुगो मछु चाहिँ जेसा नापा गुली आसिटिकन दबु प्याखा मिटा मखला हजुर अयो आ चकमनी मटेगा मकासी निसुतो अयो यो तेगा मकासी नापा थौ समाज परिवर्तन लागि यारा याना हजुर आवया गु निर्माता जेसा यको आ थइले थे जगा याना चना मजिलर गाटेबा बिउन बियान यको प्याखा द देखु नि मखला हजुर देखु तर तेबा आवयाना जिउ लाटे तेबा मलाई ओके बिचे बिचे सिसन तेबा नयाँ बिबिची मा भएर गाछि जुया चुना पिन्टए पुरा के रहवा तेबा म छजगा छला बच्चा तेबा म ओइ टाइमला तेबा मरो चिसंका जिउ भाषा ठकामा जिउ समाज चिसं परिवर्तन हे मारगा गु लगे जुया चुना तेबा ओइ टाइमे न ओके द छला दुरुपयोग याना मखला म बिपि खना चाहिँ भतिजा मन फाउँछ चंगा यो पए हजुर आ वो न जेसम मसुसाला छु दैमको अमरो जिका उली दु न जेसन दक्षिणाय रुपे पत्रम पुष्पम यो रुपे जेसन मखला नाला क्या का वो जेबाय मबु से आ बिचे आ गु निर्माता के लुका ठोकला गारे त पेरो देबा बिमार का कया चित निरो जग बि निरो देबा अन बिचे तनिबले जिजा गयोला त झिनेवा नेवा राजा तर नेवा त्यसै झिटे अठि ठका त मसला गुबले झिट थे थावै थ समाज लगा चीज जाला आला चीज यो कोइ सोजा जुलिला चलाख जान एना चलाखला जि झिउ मन माने मजुका तैथे पटिजा अनला पला लिचिला झिउले छला ए समाज झिसन का मरुबले ठेठे यामा थयना दुखसी मारगा झिसन जीवन प्यार हुँगा न बिचे वया थयो झिसन व्यवहार खनि बेले चाहिँ ए ठो थासेला झि पला तयु थासे मला ठेन्चो झिउ विचार चाहिँ मिले मल ठेन्चो झिसन जगा ठेरेया झि ठो परिवर्तन या झि ठावे खै मुख ठेन्चो अन्दै जे कारे पला तयुगा थयो बरु ठोय सटा छु मेउ जाखे अठिन जोसा ठोजान अप ठाउनीला ने जाफै तैथे चाहिँ जु हजुर तर ए साना का ठेबा जगा भयान मुख झिसन मेउ हिसाब है कम्याना जीवन मुख चले जाना चोंगु आ एना चोंबिनी वै हिसाब यही जी तर छिटा चाहिँ एना मय रहे वो हिसाब न लिपा हान पला न कलाकार क्षेत्र न छु रहे न छका चाहिँ निराश जोगा छरा छ ठमङ घु सोचेन उके ठक्क विपरीत ज्या जोबले बिउले अयो व्यवहार के ना दिले मुखला त्यसन थौ कला क्षेत्र लागि थौ भाषा थौ संस्कृति लागि त्यसन ज्ञान पा मार जावा निरो पेरो देबाए अयो जे बिउ वयो टाइममे मoi टाइमले मुखला मरु टाइमले खै मन त मय मन त रगा छि सन्तुष्टि कया चना पिन्जला
भ्यू टाइम है ना वही टाइम है ना आना जुग लेला है तैठेन पति जा चित्त दुखे जु हजुर छगु कालखण्ड पुवनी धुङ्कुको दु आँखा बनि मरुगो इले उली सहज मजुगो इले थगु जिति पनायना आँखा बनादिल समाज नीति देय नीति भ्याय नीति धका कलाकारिता क्षेत्र क खाना दिल ठौं ठुगु थासे तक ठिंगा दिएको दु जिगु खला बलान्यना समाज टल थे धाई ए धाई धका कला लिकुना चना दिपि मेजुपिन्त विशेषना मेजुपिन्त दक्ले लिपा छुधायाली वे चिसन न्यागु थासे वंसा न्यागु ज्या वंसा बामलाउ थासे पला मते थौ लच्छे पुरा फुअंगे अले वो थौ लच्छे फुअंगे हिसाबमा बामलाउ हिसाबन चिसम मसला थौ आत्मसन्तुष्टि वे हिसाबमा थौ आत्मा धिक्कार मर्यागा थौ पलाछिना जुइ खतटासा अन सफलता अवश्य दै वे हिसाबमा पलाछिना दिस न्यागु क्षेत्रसँग कला क्षेत्र जगमको न्यागु क्षेत्र न जी थौ बालाउ सोच विचार्याना बालाउ अठ्याना पलाछिना दिस छ न्याबले सफल जी सिकपि न्याबले सफल जी तयो चाहिँ जो विचारदु वेका बिन्द अठ्याना पलाछिना दिस तयो जो ई बिया दिल ठुलमा छिन गख दाप कलाकारिता निवा भ्याय कलाकारिता लागे पलान्याका कयादिको अनुभव जिमित कना दिल ओके नीति छित यकेको स्वादे छना जना छिटन यकेको सुबा जो ठौ साथे म साथे जो नुग ख पंके दता पंके खना आजिन ता मससा ता मिले मसा सकमी भाजमे जुसा बालगा ठिका न्याना दिस यकेको सुबा हजुर सकमी भाजमे जुपि हलिमै थया चंगो स या थौया गुथुगु बोस सोगु दशक निसे निरन्तर रूपमा निवा भ्या निवा समाज या नीति थगु कला मार्फत जनचेतना सन्देश व्याचना दिम हने बहम कलाकार अर्नेश्वरी शिल्पकार जियात निबयगु ख वेकया नुग ख पिजोयगु कुत यानगु ख वेकला धयाइ दिल कलाकारिता देय ओ जनता नीति यानगु ख भ्या नीति यानगु ख धेवाय नीति मकुसा सन्देश या नीति देश या नीति थगु आत्मसन्तुष्टि या नीति याना चनागु दु धका वेकला धयाइ दिल नाप सुन या खस चाहिँ थ सत्य जुल धासा सुनाना छु या फैमकु थगु लक्ष्य प्राप्ति या त सुन हाथ्या जुइमकु चुनौती बीमकु थका वेकला धयाइदिल वेकयु सचित कथेताल सुन सला सुझाव दशा जिमित सपोत यादि थका मला सकासे मेगु बोस मे मछमा पहाजना जी वेगु हिजी मेगु बोतकै नीति चितना बायवनिगु उजा बिया दिस थौया त बा सुभा